Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo grup Seng Samlako kamo katruh merdu dalam rangka urang kawin, yaitu abang daripada Abdul Hadi personil grup Seng Samlako. Nyo kamu bak jamu, sabuh jamu di Pantai apa saya? Pantai Manohara. Pantai Manohara. Nyo ini pantun ya untuk jamu Samlako. Ya, jadi pantun pun bak Syekh di Nanggro Merudu. Ya, ini pantun lah sabuh. Jadi pantun yang pertama yang aku ngomong dia Dileh Merudu wilayah tadi. Dia dibagi je dia Jaya. Pak Salman yang pun membadi. Pak Gade Salmiati dema kedua. Pak Ayub Abah orang yang empat tadi mulyadi. Yo wakil kerja wa Arabia. Yo gile pantun lam cahi. Kampung lagi wahai anda. Takalon Mbak Arun tudong meriti. Betul. Do bineh pasi di Manohara. Nyo kamu do cukup tak lebih. Betul. Dan lepas dari takalon suasana. Na Mbak Siron do bineh Mbak Arun. Betul. Wahai rakan lun lagak lagoina. No dile ni Mbak Ulun. Dia tayo mo pantun. Mbak kucik ramuli muda. Nekalan riu di dalam laut. Wate angin pun nekalan mau putar-putar. Tanya kaluh tak dengar pantun cukup taribut. Menurut tak ubak gepulup kebah pimpinan di dia. Takalon jepan get tak gawat bot. Di dalam laut mu putar-putar. Nyo tak ci dengar 3 4 bayah laut. Apa kalau miat tu? Menoi je dah. Baik le payang. Inyo kopi ka di beut. Dia takat ai alut laju le segera. Memang di dalam payah, wahai Dinda, di dalam payah Dinda di metu got-got. Betul. Jus pun nak pakai. Angin di baput hai dik yang patut kena Manohara. Ya. Cuman menyuka khabar kena baklun kopi hai adik yang patut. Lun kalau narok likut sang kata lagi ni SMA. Laut gelombang bicah. Lepas dah indah riuk mubura. Balon panik dah pantung kan dah cukup dah gerah. Igah lai bicah le tanya darah. Di bineh pasti nekalan riuk berajipun. Sebab dalam laut jauh cuaca. Ya. Cuma pupah ku igah jibut. Nyan kenal kalung taboh cok ku kata. Jamu Manohara lepas dah cedak. Gepedak mengaul lipah. Kanya saya cek saya ni mudah. Oleh karenanya hai rakan mutua, nyoku yang perle tak apa-apa kearifan lo ka tak pakai benar. Betul. Cukup tak mayang gunung telawak. Dile kon megah lam awan mega. Moyo getanyo karena program lagi titip jawan kena to menikah. Baik le pegah-pegah ke lain nenek darah. Ya. Menyo merdu. Cukup tak luah. Nyo katuk nu tindah. Kopi dia. Tu makanya Abdul Hadi bacut lem pegah. Perhana bungong seulah dia aceh dia. Memang kan yang kuda merdu mu cihu lepas. Betul. Sigo dah singgah ruh lom tak kita. Ya. Mulai bunokon hai syekh ni ciknya mu pegah-pegah. Betul. Nyo ku darah cedah nampak meja. Tamung. Gunung Tulawah jalan wewet. Betul. Belah deh bukit na motor ngononda. Cuma punya yang darah yang dia pegah tanya kena mutakin. Cuma galam kre kulit yang jauhnya meja. Bukan le hayang lon kalan merpati. Atih pak giri tu judo dua. Memang hai bang cek kan hana lu adik dari. Memang hana nyo di Pidia Jaya. Tapi ide di pandana adik putri. Hai bang cek tani tinggal lu mudri kata.
Mukru semangat rahmat tu ambil. Tutu abdu adi memang lagak lah kau dah. Han di temale di pegah ada ana arti. Meyo darah dari kana di bandar. Kalau ke doa bapo tu rabi. Bu mudah rezeki tengok wate mau dengar. Ya mi. Di pantai Manohara yan mangat tak kopi. Betul. Bot sinya deti tayo di bicah di me kena di Tegerang. Halo. Emang menyo lon dengar berita bah Abdul Hadi. Ya. Yo kedek putri. Cetabe di mata. Di timpang put kedai merdu. Betul. Cukup mucihu na kuih ade. Cuma sep tiawan bek le tak pu ke mutu. Tengok karu ngan jalan mai kedai. Ya handuk atai handuk punya bayar bala. Oh bala. Nyo tumon i ya lu nya manga ngan timpan. Kayo rakan kecil ramli yang tu ha. Walaupun menyo di lon han dalam pegah. Lupi tabadan. Bang Setiawan urus setia. Cium badan dikat ayun. Kan. Nyan ciduk dran pun bah lonci pududa. Ya. Bah Setiawan bek pegah-pegah nyan cikabut lo. Nyan kakuba. Memang di pantai Manohara memang luar biasa. Lupi ada dua ibat tirun. Cuman hotel di Tekabron na job-job daerah Pidi Jaya. Walaupun karena di kampung yang kadir gupa tunangan legasi Ramli lagak memang lagi bungong dayo tegau. Tetapi kita pewan hotel Tekabron yang lupa dari benar. Sini belah bintang dah kampung ni ron. Tak utina pertama motor Honda. Di dah ni anak baik pegah ni yang kokon. Mana bukan kawan? Ilun Tekabron yang menanjara. Turunan Hindia letak di Pidi. Ha. Memang hotel tak uhi. Kup lagak-lagak rupa. Bunuh septawan bote peju khanduri buat rumah tadi. Oh di negara dari mu blek-blek mata. Ya. Ayo tok acara le. Tok dia tak iya. Jadi kalian deliko dia dah atur keruti. Nyen tempat kepudui dia atur meja. Demahnya Setiawan bek ni apa karu-karu macam-macam kri. Ya. Kabeh lon tupat iji putih. Uyung acara. Kamu hanya empat yang Hai kamu kecil dah. Ramli. Bak kaim bak TPRI berkaim nebak. Mangat di le penonton Setiawan ganteng ada kri. Mangat bagah di turi le jadi. Ya punya tajak ulam no nyan letak bawah kiri. Betul. Mangat hantar kri pada darata. Lepu pegah-pegah le masalah ke safety. Karena hai Syekh saya ni kan tunangan kana. Ini ada mohon. Jadi saudara mungkin no dile kamu mempertu-pertu no saya nyo menumpuk dengan Syekh saya ni nang Gro Merdu. Nyo grup Siang Samlako dan mudah-mudahan nyo tengah mencikok tentang pelara adat istiadat yang nak di Pidi Jaya. Nyo Syekh. Jadi tengok akan dah semunglam di jamu-jamu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.